na pagkaguni alapiran na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Atau cilakai engke alena matama regolongan na umat na Muhammad ne kade cicemma na tatonga sumpah jaduan rakai na sabak melo tungangi na tatongang parentana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Sini tama-tama malabika sulusura malabikan jamaah Jum'ah yang insyaallah pada angka kirim masiri pun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada angka mana nikmai ifataraka tanra syukur temaggang kata laura jasewana pun Allah ta'ala. Nasabat nawaddiki si mata hadir rilalanna ye onrungwi dalam rangka difadufai tau tongat-tongat lauri pun Allah ta'ala. Ya naritu itatonga sumpah jumai nasibawai berjama. Mamagi-magi insyaallah ye pasumpata nadupai pung Allah ta'ala nasibawai rirununna ya naritu pamasina insyaallah. Salawat nama pas salamat masa nasoku laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dianjurkan riasona Jumai si mata maige alita masalawa laur Nabi ta sarekwam mangiro salawat ta nasabari wi nang ngakui kimati Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam risrimun rina pung Allah ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah demi ibadah kita laksanakan. Sinin naro parentana pung Allah ta'ala diusahakan manangi ifigau sarekwam mangi nafafulay riyoranun pung Allah ta'ala na engke pung Allah ta'ala makamasil lauridi atanna nawat dikit lolongang ade cengang akhirat ade cengang lino dan niya ade cengang akhirat ade cengang akhirat yang insya Allah pada angka mana khidmat darari risisina pung Allah ta'ala ya narito sarekom meng pung Allah ta'ala na fatama kirilalan na surugana yakko ibicara ya sengi surga. Surga itu bertingkat-tingkat dek miset di bawang surga mega rufanna surga
Salah satunya biasa kita kenal, biasa kita dengar di dalam beberapa ayat, yaitu surga ma'wa. Di dalam surah An-Nasiyah ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka sesungguhnya surga ma'wa, tempat tinggalnya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Said di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narampe engka set di cerita, maka dari ulu mai malaikat Jibril pernah berdialog dengan Allah. Pure cica malaikat Jibril mak bicara si bawah Allah Ta'ala. Nah, sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada majapu Allah Ta'ala na pancajiwi set di malaikat kami na malakbir sinin na ro malaikat mancajiwi pangulun na sinin na malaikat ia naritu malaikat Jibril. Maka di Nabi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat Jibril itu dengan bentuk yang sempurna, bentuk yang seindah mungkin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril, diberikan malaikat Jibril itu sayap yang sayapnya itu 600 sayap, 600 pasang. Maka riwayatun yaro malaikat Jibril merasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala nasaba na pancaji wa alina mencai pangulunna malaikat dan menjadi malaikat yang paling terindah. Napa makutane malaikat Jibril lari Allah Ta'ala puang aga engkaga malaika ya rega engkaga ro makhluk tafancaji pada fadaro kesiku, apakah engkau menciptakan makhluk yang serupa dengan saya ya Allah, bentuk yang terbaik sama dengan saya? Aga nasab Allah Ta'ala dek gagal, tidak ada Jibril. Iko mibawa na fancaji sebaik mungkin rupanya dibandingkan malaikat yang lain. Aga nang kalingan na Allah Ta'ala makada dek gagal na fancaji malaikat si decet na malaikat ancajingeng sangadin na alina malaikat Jibril. Maka pada waktu itu Jibril alaihissalatu wassalam etatungi pegau isumpajan duan raka. Mage na tatunga sumpajan duan raka nasaba metto irilalang atin na tanra syukuru na lori Allah Ta'ala. Falalo angke Allah Ta'ala na fancaji wi ale na mancaji malaikat yang paling terbaik rupawan dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Ya sumpajan na malaikat Jibril zaman dimulakan Allah duan raka. Setiap rakaatnya itu dia laksanakan selama 20.000 tahun. Set di raka, satu rakaat dilaksanakan selama 20.000 tahun. Jadi ya koduan raka 40 tahun nape mak bere seleng malaikat Jibril selesai solatnya. Purana masumpah jam malaikat Jibril agana sepungala Ta'ala na sampaikan lalu malaikat Jibril. Maka dah Jibril masumpah kutur silalona lauri aniku selama 40.000 tahun lamanya 2 rakaat. Belum pernah ada yang sebaik ini menyembah diriku selain daripada engkau. Dek pagagat matomas sumpah
si kesina pasumpah sangadin na iku. Nekia Jibril, akan tetapi Jibril nanti ada di akhir zaman. Engkaset di Nabi masarru makkamasi kat lauri alina. Engkaset di waktu Jibril, engkaset di Nabi ufancaji masarru makkamasi kat lauri alina yang bernama Muhammad. Maka datoi Nabi ta, yero Muhammad Jibril, engka ummakna liwat dodonna malemma watakalina maponco umurukna malasima pegau dosa. Nekia na tattoga matoi sumpah jangi, sumpah jaduan raka minimal 2 raka na pegau. Tapi terkadang ya 2 raka na ede natungetungeng, terkadang lalai, sisa terlambat masumpajang dan lain sebagainya. Magati tobatin masumpajang. Agana Nabi Allah Taala, wahai Jibril nekia lebih fa makkamase ka lauri alina ro ummakna Muhammad lauri sumpah janduan raka'na nekia sumpah janduan raka'mu. Saya lebih mencintai salat 2 rakaatnya umatnya Muhammad dibandingkan salat 2 rakaatmu. Tabayangkan di zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Makutane malaikat Jibril mage puang. Nasabak sumpah jamu Jibril mutatong ngina sabak dek gaga parentaku ikotomi tapalasung tetong sumpah jangi 2 rakaat. Tapi yeru ummakna Muhammad na tetong sumpah jan 2 rakaat nasabak melok matomi na pegau parentaku. Jadi lebih ufoji sumpah janna umatna Muhammad daripada sumpah jamu nasabak natatonge sumpah jangi karena memang betul-betul melaksanakan perintahku. Sementara engkau melaksanakan 2 rakaat solat itu hanya sekedar tidak ada perintahku. Agana kutana malaikat Jibril, puang aga fale matu tawalakan ni apa yang engkau akan berikan kepada umatnya Muhammad atas salat 2 rakaatnya. Agana sepung Allah Subhanahu wa taala miluk ka patama rilalenna surgaku yang bernama surga ma'wa. Maka metorilalang atinna malaikat Jibril penasaran. Maka da agami merukasinna surga ma'wa. Maka malaikat Jibril meminta izin kepada Allah. Puang, tapalaba kapale. Lau cele-cele japa-japa mata marilalena surga ma'wa. Penasaran ka? Natafatama itu umatna Muhammad sumpah janduan rakaat cinampekna. Nah terkadang malelek topan na fegaut atau terkadang biasa lalai daripada solat 2 rakaatnya. Tapi melo tepat tamak surga ma'wa. Izinkan saya ya Allah. Akhirnya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala diizinkan malaikat Jibril untuk siara di surga ma'wa. Maka terbanglah melesat malaikat Jibril Pak. Lutui dengan senang hati Pak melo inaite ya sengi surga ma'wa. Maka malaikat Jibril itu nabukai fanikna dikepakan sayapnya, maka dia terbang jaraknya sejauh 300.000 tahun lamanya. Cicemi alena nafakedo fannikna, dia sudah bisa menempuh perjalanan 300.000 tahun perjalanan.
na yero lampi na panik na malaikat Jibril, panjangnya yaitu meliputi jarak timur sampai barat. Maka wajar kiranya yakko elutui malaikat Jibril sekali mengepakkan sayapnya 300.000 tahun perjalanan. Narifat tengana kumatoro alena nalutu matakoi papanadinna maka dategan iya yasengi surga ma'wa. Maka pada satu tempat ada sebuah pohon lepang icinampe malaikat Jibril masasau beristirahat sejenak. Lantas di dalam istirahatnya sujud riolona pungala ta'ala malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makutane ya Allah, napurana kasih lutuhi. Mabela-bela ni ulaui. Apakah perjalananku ini sudah separuh ya Allah? Apakah sudah sepertiga ya Allah? Apakah sudah seperempatnya ya Allah? Agana sepungala ta'ala Jibril menengi elutu sikopema sepanjang 300.000 tahun lamanya. Mutambai si perjalananmu. Nenapa walasiko kekuatan sebagaimana tadi caramu mengepakkan sayapmu. Utambayas itu 600 evanikmu. Agana sepungala ta'ala sesungguhnya engkau belum menempuh 1/10 daripada surga ma'wa. Nah taroloan zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya sengi surga ma'wa sampai malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap yang sekali mengepakkan sayapnya ribuan puluhan ribu tahun perjalanan di panaganna si tengah nalabeki surga ma'wa. Maka zaman dimulakan Allah ya engkai mancaji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ni alena tetonga sumpajan duan raka nasibawai kelalaian. Madodo batina masumpaja duan raka. Terkadang lalai mapari-parito masumpajang tapi karena lantaran nafigau isumpajan duan raka nasaba metri lalang atinna melok metoyha nafigau parentana pungala ta'ala ufuk maka dah majepu pungala ta'ala milih pungala ta'ala nafas sadiaki nafatama kiri lala surga yang bernama surga ma'wa yang luasnya tak terhingga dan tak terhitung. Napa kira macule-cule matetong sumpah jaduan rakai maka ni aku matung-matung memang ki matunu-tunruki iburu-buru ane tak masumpah jaduan rakat riolona pungala ta'ala. Mungkin bisa jadi zaman dimulakan Allah masih ada surga yang lebih tinggi daripada surga ma'wa. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah tafakkegune si bawa madecing atau tungat tarilino tafakkegune si bawa madecing ala birenge narbereki pungala ta'ala nasaba engkaki mancaji umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufa idi engkaki matama rilalana umat na Muhammad. Bahkan nabi-nabi terdahulu melok landri alena mancaji umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwerengi pule pungala ta'ala sai egana ala bireng. Banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufukna tau na pekegune ala biranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cilakan atau cilakai engke alena matama regolongan na umat na Muhammad ne kade cicemma na tatonga sumpah jaduan rakai nasaba melo tongangi na tatongang parentana pung Allah Subhanahu wa taala.
Maka semoga jamaah dimulakan Allah, setelah kita melewati ibadah Ramadan, membiasakan diri kita beribadah kepada Allah, uparingan ramana ki lauridi, termasuk pribadi kami, tak pertahankan ngiro ibadah yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan. Memagi-magi insyaAllah 11 bulan ke depan, na engkau ke istiqamah melaksanakan ibadah, na sarekoman ke istiqamah anta, nafas hidup pakai nafas untuk pema pun Allah Ta'ala ular ramalah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum ful Qur'an karim, wa nafa'na wa yakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.